mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓi vha madekwana a vhuḓi kha Belrand News, u tevhela news Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Chavani khathihi na Thulamela, hune kha ri thoma ngo lavhelesa mulandu une muhumbulelwa a khou waswa wone. Ndi mulandu wo tshipa muhumbulelwa vhone vha ḓivhea nga Vho Mbudzeni Edward Liwai wa u bva fhaḽa vhuponi ha Nzhelele Tshabalovhedzi vho hanelwa u ita khumbelo ya beiḽi nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani, hune ri tshi lavhelesa hu mulandu vhaṱaleli. Ndi mulandu une wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu-27 Tshimedzi 2025. Kha musi ri tshi dovha hafhu u amba zwinzhi nga hoyo mulandu, ndi mulandu une muhumbulelwa vho farwa nga Ḽavhuṋa ḽa vhege yo fhelaho, nahone vho thoma u ḓivhonadza phanḓa khothe nga Ḽavhuṱanu phanḓa ha musi vha tshi ḓo dovha hafhu ḓivhonadza nga Musumbulowo, hune muhumbulelwa Vho Mbudzeni u khou farwa upfhi vho tshipa vhana vhaṱuku vha thenga murole ya fhasi fhaḽa vhuponi ha Mphaila nge masimuni, hune zwa zwino vha kha ḓi vha tshiṱokisini ngeno wo dovha ha vhigo upfhi vha kha ḓi vha na muṅwe mulandu une wo vha wo vulelwa nga mufumakadzi wavho. U pfa zwinzhi ngauri mulandu wo tshimbilisani, kha ri pfe musi Vho Richard Mukhaninga u bva kha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Vho Lehai wavho dziṅwe beiḽi hune khayo khou pfhi vha ḓo vhuya nga 27 dza October vha nga ngomu tshiṱokisini. Sa zwiimiswa zwa vhadzulapo ri tshi khou ṱanganedza tsheo ya khothe ya uri vha ḓo vhuya nga 27, khathihi zwi tshi ḓo dovha vho zwa vha tsumbo kha vhaṅwe na u vhona uri mimuya ya vhadzulapo i songo dzikusiwa kana i songo dzukusea nga nyimele musi vho no fhiwa beiḽi nga u tou rali ro sedza tshiimo nnḓa. Ri khunyeledza news Weekly Court Reports ngo lavhelesa Muthanga u a vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi yawe nge mavhiḓani a Tupeni kha ḽa Shanja vhuponi ha Nzhelele ṅwahani wo fhelaho, hune ri tshi lavhelesa mulandu ndi mulandu une muhumbulelwa o dovha hafhu ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga Ḽavhuṱanu, hune muhumbulelwa Thembelihle Dzebe wa miṅwaha ya 40 o wanala a tshi khou gwelula vhiḓa a tshi sumbedza zwa uri u ṱoḓa u panga maluvha khawo. Hetshi tshiwo ndi tshiwo tsho iteaho ṅwahani wo fhelaho, hune khothe yo fhedzisela i tshi khou dzhia tsheo ya bvisa muhumbulelwa nga ṅwambo wa uri madokotela vha khou sumbedza zwa uri zwi tshi ḓa kha sia ḽa zwa muhumbulo ha ngo tou lugela u senga khothe. Zwino khothe yo dzhia tsheo ya uri muhumbulelwa a vhilele u senga nga ḽa vhu-28 Khubvumedzi 2025 Court A nge madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports. Kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.